Na ovom uvodnom događaju praktično predstavljamo početak našeg novog projekta koji ima za cilj doprinos razvoju ruralne ekonomije i turističke ponude opštine Topola kroz brendiranje domaćih proizvoda i promociju gastronomske ponude opštine Topola. Ovo je praktično nastavak saradnje naše organizacije sa opštinom Topola i sa partnerskim organizacijama, Udruženjem žena Oplenac iz Topole i turističkom organizacijom Oplenac. Saradnju smo započeli na prethodnom projektu na kome smo pružali sveobuhvatnu podršku poljoprivrednicama iz Topole za plasman njihovih domaćih proizvoda na online tržište. Kroz ovaj projekat nastavljamo sa brendiranjem njihovih proizvoda tako što ćemo praktično 16 domaćih proizvoda brendirati u dve zajedničke ambalaže. To su praktično kartonske kutije. Jedna će biti suvenirsko pakovanje koje će se prodavati u okviru suvenirnice turističke organizacije Oplenac, a druga će biti promotivno pakovanje od 3 tegle 210 ml za sajmove i manifestacije. Pored toga, imaćemo edukaciju za poljoprivrednice koja će podrazumevati primjenu sanitarno-higijenskih standarda u njihovim domaćinstvima za proizvodnju domaćih proizvoda, ali i čitav set aktivnosti koje će podrazumevati promociju gastronomske baštine Oplenca, poput izlaganja na sajmu turizma u Beogradu, poput organizovanja posete turoperatera, dakle agencija koja radi sa inostranim turistima, gazdinstvima na Oplencu sa ciljem da kreiraju jedan novi turistički proizvod, a to je zapravo jedan poludnevni izlet za inostrane goste koji će želeti da dođu, da probaju domaću kuhinju, da kupe domaće proizvode i da posete kulturno-istorijske znamenitosti Oplenca. Koliko žene je uključeno u ovaj projekat? Ukupno 15 poljoprivrednica iz Topole će biti uključeno u ovaj projekat. Praktično to su gotovo sve članice Udruženja žena Oplenac, žene koje inače proizvode od svojih proizvoda neke gotove proizvode, slatku ili slanu zimnicu. Dakle, sa njima nastavljamo da radimo kroz edukaciju i kroz brendiranje njihovih proizvoda. Koliko je preduzetnika, odnosno PIB-ova od tih 15 nastalo umeđu vremenu i da li su shvatili svest da bi nastupili na tržištu da moraju da se registruju APR? Od prošlogodišnjeg projekta imamo jednu korisnicu koja se registrovala kao preduzetnik. Ona prodaje domaće kiflice i proširila je kanale prodaje ne samo dakle kroz prodavnice u lokalnim selima nego i online. I ona je uradila recimo i HACCP standard koji je bio neophodan. Tako da u suštini to je mali pomak, ali sigurni smo da kroz naredne projekte i kroz dalju podršku koju ćemo pružati korisnicama će više njih se odlučivati zapravo da pređe u preduzetničke vode i da budu uspešne. Evo, kraj 2023. godine i početak novog projekta i nove saradnje koje se odnose na 15 članica vašeg udruženja. Pa mi smo prošle godine imali projekat koji smo ove godine završili, imali letnju pauzu i krenuli u novi projekat i naše članice su zadovoljne što se tako nešto dešava, jer će kroz radionice koje će da se održavaju dosta da unaprede to što već rade, unapredit će pakovanje, dobit će brendirane proizvode, pokušat ćemo plasiramo našu gastronomsku ponudu i u inostranstvu, jer dovodimo turoperatere koji rade sa inostranim turistima i šaljemo ambasadama pakete koje ćemo da brendiramo. Naravno, učestvujemo na sajmovima i tako dalje. Projekat nosi nazive Za vaša nepca s ljubavlju sa Oplenca. Šta to konkretno znači i kakve ukuse možemo da probamo? Šta će to biti brendirano? Pa, bit će brendirana slana i slatka zimnica pre svega, jer većina žena to radi. Znači, to su džemovi od voća koje se proizvodi u ovom voćarskom kraju i to su slana specijaliteti
poput kiselog grožđa sa ljutom paprikom i tako nešto što nema u drugim krajevima, a što naše žene izuzetno dobro rade. Naše članice su uglavnom zadovoljne i bit će mislim još zadovoljnije kad vide kako će to da izgleda. Imaće kroz ceo projekat imaće podršku stručnu o oglašavanju na društvenim mrežama gde su prošle godine dobile svoje stranice i većina od njih kaže da su dosta pomogle u plasmanu njihovih roba.